Yeah, right in the matter work ko kwar gambel particularly ko kwar road ne Dr. Galwaron kan kwar Noor zone ko kwar Gambela city alaman de tiej ken nyam ko kan jin Noor zone ngu de yoro kan security dien pinyo dama kod ni chang la kan kod kayo tu wan ko yoro kan ne den ganke yoro kan pin kare mi chari dien na mo cha kam nyal ko gotu wan ge time tu mot kwarga cha gwej me dan chi dong bro bunger mi ku mi jidit ban ngula re ko longo on ta me jali ngala lara ko de ni ge yuti kit ju ko te ge kiru ku die ko pay ge security la I remember me dan tene la gore extension dan bien kala ko bungor ge weekend ka gambel ni ne ton ta ma kan ngaji de rar lo long ko gwar ko dio je mu wi kareo weekend lu njo kiniro kana mbi cham la goro de akoko ne del ni siang ngu kane de tele der mu jikane dur ne de la nakane ke ngu la re gon mongod jizon go kel pay gen security dien kan security de pay kuma kane ja nyozo to nakana we dien en kwar Noor zone ci jin kwar ni jak ne te lan wore te wokan Noor zone to kane ku kan dial tele ramadon mu ben gol go mu break dien ti ngula re go longo ala kon gwege kon gwege dongo jiti pe adan tuwich ko ko do kot kan wari je kot ko jizon do ko ken dial amala do almi di la ja nyod mi chiga yene de la bod nuoro gwami nga ben bedor gero mon bedor yek de mon bitu nga sinta mai do no kwaje kon nuore kon de la ga nuore te la bod la kon rek doran chon doran ko na pelwai ki la kon dwal ko gankon ta mete dor mu la chianda je ko long mu la chonda maike de ku kap ko gambel kanore ngula re ko long mu la kon doran pelo ne bayago kan komno ko tinu komno dor changor yena warga yena warada no ku diali yena gorga klil no ngut chujes bidun ngejam tel rambu ben golga mi ci yen ya tel dor tel ko mu ben mu be greng no retuk tel ne pain kon tel ramado dien mando dien da woka ka kwar kata madung gambel la kwar Gambela city ne kwar ne tur jok en bus station gambel jedit ngula rego on wonen de nuore la jizirand kabele zirand karo ade hizbin de tin lenye kabel ndi alen ka mat lenye ka won de ga chuan ko de ga bus station dien ngula rego na no ka no de ga wen na ka wa yoken kan ka zirarat ka logo chengen ka zirarat la ngai ko no da wen medan chenga jen yang mengeji je la gwa toy ka da tidi daman wore wala go lele gala chaw lele gala la ok la bana ngai ke yo ba ga nyogo jojo mi ci ngai mi ci men goro ke je cha je mo da ko lo gade ngula re go ne de bus station de jinwar ngade ji zirandi kawele de ko moy ke bus station de men bus station la digo ku society ka chala ni society ku bus station ola te ko mandru ne ka dong kana ne di chior ka gad ko dien non ga duobo mi kan yodo ko la kamra kan to la gbe gaton ngula rego me cha zero ndi kabele cha mu ke bus station ngula rego en nga je tele na ti ko ye pressure ko kan ngane ci wo ka lo ko kan dial nyingen ke yemi ji kan gwe je ngwa de kanten o changa en tamma no chuchi mane dien gwan gen ko ka yutu wan ci ka raitin lat kan nying Jerusalem mi kwiken a chian riada ke yen ngane malan bible le challenge ta ka mo do ko te me chanen ko changa yen ji tudun ke lewnang majority of the people we yene be dun bo tok ru dun tele yelet jen no gwa shega
budun daw lokot jen zero andi kabele mandan changa dare ak ndo dien te le re rek ko ntaman ngane wej na mati yen wedun la yena participate ga tungwan te ga klam de la de tent la lat ga te mi chale kay meskel ten la red cross ko ngun ton la gad wej la kana participate ten wo ka yos ning me party jiran prosperity party ke ti kala ko ken ke ligne ton la na participate ten bi ata we wedun bi nga runda an to ko betege kuma me bena recruit from grassroots kan me kana ka structure ne like don baka kana ka youth ten shalo chi joy pin telelet baka recruit baka non ko warda ne baka promotion mo gwa don bete mo gwa bete kwar mo gwa lu na recruit manamo ba yo jung rudu nda ku yenen to ko gambel ke tana tek ni yiren ta gambel wo ngai ran karanga ka ngai rudu yiren dial de Jerusalem ne pam ken ya ran ko ngai ni dor bu dorado dien ko lo ngai therefore de jogo yen tele rado dien let kun let chaka bungun lwako let biya ko ti ko kuma bu ko changa mun gambel japin ba changa yen dimana mi ngu cha la rob naw leten gar ya lo jogo ben shangulu ngu cha na dim de kuma ti de ko muy ke security mbu ko ga mun dima da bu mun gambel ci tele gwado ngu beten jo kire ndana mun ke le boda ga de tele de yen ti boda yen chur kun go de yen gorne ba ka let ba pur ka de muy ko mun kum ko yen gad gambel ya nyur bang de ko mun gambel pin ba to la ka lad my last advice in de larie la pay kon te ka ngang no ko social media concerning religion ke bible la kud tale mi la tu yen an galwak chen ko de yen na ka kip tale pride mu gora balo tale ko ne bo ne yen kud ga ni chang ber kud ga na politician cha ngi is normal mite de jo mite ram ko an to ko ne gam ka gambel le bol bron dio ja da mite ram do to nyam na dia na rawd ne ko runti jiwa ka kana loy ku kud ko ngai gwang wat sejen che kud ne ko tungwan bol bron ka ngai yen tong no bol bron je ga dan tala ma kana lat ku kwida ya me lodoro mite mo gori blood ko gwada tala mi cha tv mo no me kello ya tala mi cha ti ila human being ko the chakala explorer but dori explore and science me la de yeme kwa produce ko human being goro dor ba dor ngaji nguwe area the environment de tin kele la goro ba dor ngaji yen ko ko technology kan ten dial to no man ko ngai ko tiran chakala o goro da tungwan ngaji chwa ngi dun gak ya ka chwa ga karam tiye changa jen ko bo mi se beneta mo goro bi atit we mon technology de ben de do no ben boy en ko de pede de yugi ci ko on di do ko bi ti changa yon ko do yi ti jo di ti yon goro ka jin ko la to jin ko de di ti goro bi ngaj ko goro no to she de lok o di changa jen abraman ko yen ko de la pal ci ke debate kan ko ke wang sodom kan ko mura twara do la ge ti twara ga garam ti ya de joge goro bia wedun bia skadamu bia shemana dun manukun kan gwanukun ke nyam manukun bia ka jaga te nyam dun ka la ko ci cetelo ko la ganke ko ci de mo longa ko je defen kama yen goro long ne de ko ka lo ka je mo ku yen lo ko de yen de korote ke de yen gangaran taleje therefore jen goro de larie goro bia ngaji te were dun ko ngune ci mandu no chui kuma bia ngai tera ma dong ben gol ka yen do dorun gero thank you